Akaswani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamaru Pau. Kendra ki Mapan Thorum Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjanna Lok Sabada Manipur ki Poni ki Matang Pukatuna Tanglaba Sagol Makhalasibu Yokat Anaba Takshin Kray. Mukhyamantri Nong Thomam Biren Nahiri Raja Sida Revenue Kongat Nabohanabada E-Collection System Chanahana Bahonari. Low Unari Bulabuk Sing Kanaba Sarkana Kanaba Torang Sing Paikat Pahore Haina Mukhyamantri Nong Thomam Biren Fongdo Kray. Labor Mantri Haikam Dingon Hari, Raja Sik Sinmissing Kusumanasi, Makal Om Tokna Leptun Chanari, Amashung. Pradhan Mantri Narendra Modi na Maldives ki Rashtrapati Ibrahim Muhammad Soliga, Nasi New Delhi da, Mute Kangbugi Takta Unadunwari Sanakray. केंद्र के शिक्षा मसुंग मपान थोरुंग के राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन नसी लोक सभा मणिपुर की पोनी की मतंग पुखटुना तांगलब सगोल मखलसिबु योकननब तक्सिनख्रे सभादा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लिसिंगनि कुनमाथोय खनबद सरुक यारदुना डॉक्टर रंजन नहाई सही लिसिंग अहुम हेना पोनी हारिब सगोल मखलसिगी मनगंड टोंगदुना मणिपुर के सिविलाइजेशन सेमगलखिबनी हारिब सगोल मखल असिदगी ngasi मालेमद फावरिबा सगोल कांगजै पोलो पुथोखिबनी Magnahai, Manipur ki Matam Amagi civilization heritage Samasung culture ngak senduna anawu malem asigi amadi lebak asigi apunba kala sanskriti da Manipuri sing oiba mafam amak kanduna khudol tawangam libasi sagol asigi mapandagini missing yamkalakpagi matung inna sagol singna sajik charam mafam kaya tapna mangkhibadagi sagol asigi maraibak aruba phibam amada lakli Hojikti Sagol Masingasi Samagi Makad Lakre, Billasi Nong Samdoktuna Pasta or Matamda, Hairib Sagol Makalasi Yokatuna, Masing Hangat and Bangam Nagani Habiki Tazabasu, Dr. Ranjana Fongdoki. Nasi Putoiba Wildlife Protection Amendment Bill 2021, Asi Matam Sigayam Sunaba, the speedy protection and conservation of rare species, Ida Mating Pangada Badugumba Bill Nen Lojay. Matang sida ina yam longai jabadi Manipuri amo ina sagol masina more than 3,000 years of civilization Manipur gisi high river poni sigi mananganda tongaga akhoi gi civilization create torokani hojikti high river sagon se limited space and changing circumstances ina below 500 population ki makha da lagre aduna amendment act si laka bill si we have enough scope. I feel that the pony will be certainly protected and promoted and population will be increased. So thank you very much, Honorable Minister, as well as I thank to the Prime Minister of India. Mukhyamantri Nongthomam Birena Manipur Bidhan Sabha da haikre Raja Sida Revenue Kongat Nabohanabada E-Collection System Chanahana Nabohanari. Manipur Bidhan Sabha Dangasi JDO ki MLA Sheikh Nurul Hasan Revenue Kongat Pagi Matang Hanglak Pawahangamagi Paukumda Mukhyamantri na hai Lalol itik toriba sing yauna GST da tax thipam thokpa adubu hojik phawba GST da register tawdriba sing akhanna drive ama chathaduna thidoklaga GST khongat na bohanari makhal makha kaya gi thausil thorang sing puthokuna raja segi revenue hengat hanana bakkan honari Mukhyamantri na hai Manipur da lairiba entrepreneur sing yamna puning thogat ningai oi chakhau kihom sing amasung yaingang singba horticulture bibhag ki makhada akhanna thorang tawduna UAE amasung Europe ki leibak singda yonduna senthok hengat anba ngamlei masigi mathakta Bharat ki atai raja singda su pothok singasi yonba hore state revenue lehangaba yadabani lakaba yadabani khongataba yadabani maduki base dani koina AP external investment ki funding laiba tawreiba mayam se aduna koi hojiki entertainment gi karigi adu so koi khanari adu da natna koi revenue ki collection da koi e collection tawna gi madugi koi scheme packet pa hoye adagi koi GST se steps are taken to widen the GST net and to prevent tax evasion. Team have been formed to ease taxation job. The intensive drive are carried out of all business unit and establishment to check for GST registration and the payment of mandatory taxes. Makal makhagi apoi honor kada tax revenue si hakan na honori.
मुख्यमंत्री नोंगथोम बीरेन सिंह ngasi Manipur Bidhan Sabha da haikre khas land oina leiriba sarkar gi lamsing thidokuna land bank ama semnana bakkan honari Rajya Bidhan Sabha da land revenue stamps and registration and district administration gi demand khanabagi paukhum da mukhyamentri na hai land bank thamhaudrabadi tungda sakhu thorangi project sing paikhet pada lam matik chana phangdabagi khudong chadaba kaya mayok narakani marmaduna land bank ama thamnana ba sarkar na thabak lokhulakpani कांग्रेस के के मेगाचंद्र ने पुखलक कट मोशन नमगी मतंग सेंगदोक्लदुना मुख्यमंत्री ने हाई रिजर्व फॉरेस्ट की लम मनुंगदा पता पीबा हाइबसी नियम गी वांगमदनी रिजर्व फॉरेस्ट की लम मनुंगदा युम सादुना लेरमलिबा मियोयसिंगना पाइरमलिबा पता अमसुंग मैप सिंग अदु फोरेंसिक टेस्ट तौदुना येंगबदा अरानबनी हाइब खंगबा गमलखी मदुगी मथक्ता मखोइना पाइरमलिबा पता सिंग अदु आइन गी थोंगदा चटनाबा यादबा पता ओइरम तबदगी तंगाई फदना युम सिंग अदु तकथोकपगी थबक चथकिबनी महागना हाई युम तकथोकिबदुगी मयुम मकै लैतबा मियोयसिंगी दमक्तदी तसेंगना नुंगाइते मरमदुना मियोबगी मिनुंगसि येंगदुना मखोइगी लैफम सरकारना सिन्ननाबा होटनागनी ऑफिशियली मखोइसे फोर्जरी नि हाइदना मेपसि सुमाइना सुमथोमे हाइदना फोरेंसिक टेस्ट ऑल मतुंगदा फोर्जरी नि हाइर कांदा पता दो कंपनी लोइनना रिजर्व फॉरेस्ट की लमदा और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लमदा रिव्यू न गदा विदाउट द कंसेंट ऑफ द फॉरेस्ट पता पिसल मिदु लाली न कखरबनी हाइजबनी अदुना प्रशासनदुगी मरांग ओइबो ओइदब मदुमदे हाइबो गमदे मदुगी दमते यानब तकनदिबा तौरिबदुगी सु असोइबा लैदे नियम सुमना अलॉटमेंट ऑर्डर ठोकदना सेक्रेटरीटगी प्रीमियम थीदना देन ओनली कंप्यूटराइज होबे मुख्यमंत्री नोंगथोम बीरेन ngasi Manipur Bidhan Sabha da haikre lau unari bulobuk sing kannana sarkar na thabak kaya marum paikhet pahore Rajya Bidhan Sabha da JDU gi khumuksam joy kesan na hanglakpa wahangamagi paukhum da mukhyamentri na hai Manipur Land Revenue and Land Reforms Act lising masmapan humpu amasung Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act lising ni tara mari gi makhada lawphom kannana thabak kaya marum lokhat pahore खोंगथांग असिग सरुक अमा ओइना SDO SDC एग्रीकल्चर ऑफिसर मसुंग मफम मदुगी मरी लेनबा पुलिस स्टेशन गी ओसी यावना सेंबा अपुनबा कांगबु अमना सांग नाइना लोफम सिंग यंगसिनबगी थबक चथारी एक सिंग असिगी मायोक्ता लोफमदा आइन कानि युम साजिलकपा लेबाक टोकथोकपा मसुंग लेबाक थोंजिलकपना सिंगबा चांग नाइना चेक तौरी असिगुम थबक सिंगदा चेनरम गारी अमदि मेशिन सिंग फागतबगी थबक चथारी मसिगी मथक्ता लौफम कनबगी तंगाई फदबसिंगी मतंगदा मियामबु भाप ताहननबा अवेयरनेस प्रोग्राम कयासु पांगथोकली ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी Skill, Labor, Employment and Entrepreneurship Mantri Haikam Dingona ngasi Manipur Bidhan Sabha da haikre Rajya sig sinmisingi khusuman lasi Skill Labor gina lupa chani humputra nipan Semi Skill Labor gina lupa chani nipunipan amasung Unskilled Labor gina lupa chani kunmangani कांग्रेस के रंजित नहंगलकपा वहंगमगी पाउखुमदा मंत्री नहाई हौजिक चनरिबा सिनमिसिंगी खुसुमलसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स 15 गिना इंग्लिशिंगनि 13 की दिसंबर 19 लेपकी अदुगा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स 9 गिना इंग्लिशिंगनि 18 की सितंबर अमद लेपकी बनी महागना हाई मिनिमम वेजेस एक्ट लिसिंग मसापनि फुनिपान की मतुंग इना सरकारना हाना लेपकीबा मतमदगी सही मंगा की मनुंगदा रिव्यू तौबा याई दरकार लेरबदी नौना रिवाइज अमुक तौगनी Manipur da ngasi gi oina miyoi nipunipan nauna COVID-19 positive oiki amaromda ngasi gi oina Manipur da COVID ki vaccine dose lising ahum chamapan nipumathoi kapki masi tharga hojik phawbuda vaccine dose lakh 13 lising tarahumdoi chonga marputra mapan kapkhre कांगपोकपी जिला की मनुंगदा लैबा सरकार की ऑफिस सिंग अमदि युमथोंग खुदिमक्ता थासी की 13 की 13 फावबा जाति की मसु अहुंग की फिरान चिंखनब थौरांग तौरी जिला की डेप्यूटी कमिश्नर केंगो जुरिंगलाना थोकपा सेरोलमदा हाई आजादी का अमृत महोत्सव को मरी लेना लेबाक सिनब थुंगबदा पांगथोकदोरिबा हर घर तिरंगा कैंपेन की सरुक अमा ओइना खोंगथांग असि लौखलकपनी थौबाल जिला दसु हर घर तिरंगा की थौरम माई पाना पांगथोकनबा अकन थबक लौखली हिरम असि मतंगदा जिला असि डेप्यूटी कमिश्नर अहनथम सुभाष नाइखोई की पाउमीदा हाई जिला असि मनुंगदा लैबा सरकार की ऑफिस सिंग अंगनवाड़ी सेंटर अमसुंग पंचायत घर सिंग दसु जाति की मसु अहुंग की फिरान चिंखनब थौरांग तौरी थासी की 13 की 15 फाउबा नुमित हुमनी चुपना पांगथोकदबा थौरम असिदा मिपुम खुदिमना सरुक याबिनबसु डेप्यूटी कमिश्नर ना अपील तौकी सोरसानपुर जिला दसु हर घर तिरंगा की थौरम माई पाकना पांगथोकनब थौरांग कया पाइखतली थौरांग असिगी मतंगदा सोरसानपुर दगी मियोय अमना असुमना फोंगदोकली
Our national tricolor flag was once forbidden to hoist at private residence, but with the introductions of the Code of India and with the introductions of Har Ghar Tiranga under Azadi Ka Amrit Mahotsav, and to mark 75th India's independence, the government have permitted to hoist our national flag at home, at school, and other places. Our relationship with the flag has always been more formal and institutional than personal, bringing the flag home collectively as a nation in the 75th year of independence thus becomes symbolic of not only an act of personal connection to the Tiranga, but also an embodiment of our commitment to nation building. This will invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people and to promote awareness about the Indian national flag. I will personally hoist the tricolor flag this time at my home. Manipur Sarkar na sangsilliba war on drugs ki saruk ama oina ngasi Kakching Police na heroin powder gram chani homputra ni thoi fagat pangamkre ngasi akhanaba paw ama phangbadagi ayuk pung 6:30 tawa matamda Palen Police Station mayada Police Commando team na achadawok sing check tawki maduda KNLF ki suge cadre gi member ama masung KNO Pakan gi suge cadre ama punna me ani asidagi hariu polam singadu fagat pangamkibani Paramio Singamadi Marileno Polam Singadu Makata Tizin Humjanabagidamok Police Sinakre Haidi ICDS project Kimakada Cycle gi Social Welfare gi official singna ngasi Anganwadi Center singda chana thakna Polam Sing Yantokre Anganwadi Center chani ni Fumapanda ngasi ko ina Polam Singadu Yantokibani Thoromaduda District Program Officer Roselyn Dongel amasung Cycle ICDS gi Child Development Project Officer Mutum Laimatombi Saruk Yaki Rajasida passenger service toriba bus singi fitness amasung pollution certificate na singba lokthokna bohana bada mari lainaba loisang singna matam sana matam yamna changhan badagi khudong chadaba kaya mayuk nari hari Imphal Kaishampat parking da ngasi paumising unaba mada United Bus Owners Welfare Association Manipur gi General Secretary B Dhanabir Sharma na hai thawngasina maramoiduna bus singna numit khudingi lupa yankai piraga fitness certificate lawbada awaba ama oire phiba masi mari lainaba authority na athu matamda yangsin binabasu association asina taksilli Council of Higher Secondary Education Manipur ki makhad laiba mahiloisang singda English ni kunithoi kulumdagi oina class 11 amasung 12 ki online da ming chanbagi thabak hawrgani darka laiba application form council ki office natraga website kosam.nic.in dagi download tawba yagani hairi none dagi Tuigai Matthew Rongmaibu Manipur State Commission for Scheduled Tribe ki chairperson hapkre hiramasigi matangda Tribal Affairs and Hills ki special secretary na Cherol ama thokre Assam Rifles ki Loktak Battalion amasung Bishnupur District Police Commando ki apun bakangbu amana NRF M gi lalo mari khusu khulai gi kona na fare Assam Rifles ki serol ama dahai makhoi digi 9mm pistol ama maru taret phagatle Paramia singadu Surasanpur jila da non Manipuri sing hat pamasung bomb pokain bagi thogdok sing chana ba mi singni makhoi Moirang Police Station da khulai sing adugolone na sinakre hairi Laibang asina ning tamlakpa sahim putra mga surakpa haiba timda raja thaki lai yakpa changdumna ba ma Imphal gi palace compound laiba iboyama sumanglela sanglena thasi gi taramathoi da pangtokani lai yakpa changdumna ba si BJP Imphal West district na chinduna pangtokada bani hairi Akasmani Imphal imse kashinamit khuding ge pung 3 ta sandokpa khanaba thorom da hiyeng taba phangbigani Manipur gi sagol poni Thoromasi Akasbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpani miyamna kangla masung sangai channel animakta Thoromasi taba phangbigani YouTube channel AIR Imphal su Thoromasi live oina sandokani Pradhan Mantri Narendra Modi na Maldives ki Rashtrapati Ibrahim Mohammed Sholi ga ngasi New Delhi de mit kangbu gi thakta una dunwari sanakre nakal ani gi marakta wari sanaba aduda lebak ani gi mari hen chachin hananaba masung sakut thorang lalol tik masung lambi thongi matang da sotharibe kya semgat minana bagi matang da su kopna khananai na ki Aroibada Maroyo Pau Amohanna Kendra Mapan Thorum Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjanna Lok Sabha da Manipur ki poni ki matang pukhatuna tanglaba sagol makhala sibu yokat na taksin kray Mukhyamantri Nong Thomam Biren na hairi Raja sida revenue khongot na bohana bada e-collection system chana hanan na bohanari Law unaribu lawuk sing kanana ba sarkar na khanaba thorang sing paikat pahore haina Mukhyamantri Nong Thomam Biren na phongdok kray Labor Mantri Haikam Dingo na hairi Raja Sig Sinmissing Kusumanasi Makal Om Tok na Leptun Chanari Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na Maldives ki Rashtrapati Ibrahim Mohammed Sholi ga ngasi New Delhi da mihut kangbu gi thaktu wari sanakre Paulo Jere